Aga say do kinom chu khôi tí khu ain ko a ki chau na khun ve na hai thing a jang lai long ai ko a kon lai cha cha hi gom sa ahin kho khu phat chan ni khat he ka che in an oi la ka tu bin ama ho ki gom sa ka ve na hai thu chi khat sa khun an ni ni chu kamu he IPJ nam tile ama hoi long khu kiloi khom na unit atai bijang sam jang đi bể chỗ mình phải đi oi ni le ni sam ka chen bo bom ni le na neu ta khat a ko lu ba u kin de lu ba kita ai ni ti chen de la patan IPJ na mà giống như làm cái nè đã pi à con nó lumpun oleh Punang phá tôi gì tung bro epi chavang kut ngô sebaik kaki satu dapat ah ngô chavang kut sebaik loi pa loi no he udah ngô này lang nó cái tàu thế vậy bro ni pi te a ma ta ka bukan hete kan heta Paumin, welcome speech by Bang P. Hunglut tabo. Cultural dance by Bang P Group. For cultural dance, Sri Dilip Kumar B, MCC General Secretary. Our next, Amar Dangoria, Horsing Terang, MCC Vice President. Good bang you te BP ho. Next, Sri Surduras Ojai, PCC President. We got bang te. Next, Sri Amrit means MCC Secretary. Put them say. Next, Sri Lalkai Lintham, Hang Hoi Dipu, DSB District Special Branch. Bangte abana ku seilal len thang amazong sedi indi pela phanti abana Sri Mane Bomik LIC Chairman Club Member
Abana JB thangpong thingpijang village. Abana Pu Hen Len Thang JB Bakot village. Abana Sri Gopal Chetri JB Signal Bosti. Sri Pu Sei Thang Thang Yu Social Worker. Tu Bang Ti Abana Father H. Lin Thang, Reverend Father H. Lin Thang, BC Tham Nom Colony. Abana Pastor S.L. Amang, BC thingpijang. Abana Upa Pichong Loi KCC thingpijang. Abana Kona na piitag. Itot sa kona. Thilo he Akibol he Akising Leljat Jin Hyong Le Kingai Thiem Jin Ting Kib dia so hin lama ho zo se he bon cha chu ki phung do de kon Ma hui kho veng lang ho hi ve. Ung siet thei dan da ne. Kho veng lang ho hi ve. Mani lam kai. Hatiar bunduk. Video video. Kyo veng lang ngoi ve. Alam dingo cultural dance. Okay. তাৰপিছত গতিকে ইয়াৰ মাজত তেখেতে উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰপিছত হুনক ৰাইজসকল আপোনাবিলাকে ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰবিলাকক ডেন্স কুকি ডেন্স যিয়েই হওক আপুনি দেখাই দিয়াৰ কাৰণে আপোনাবিলাকৰ ওপৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই ইমানখিনি কৈ বক্তৃতা সামৰিলোঁ।